Mislim da ti imaš jednu interesantnu uzrečicu koja je prikladna za ovo mjesto. Da, pa ja kad sam pričao sa ljudima o bosanskim piramidama, primijetio sam jedan zanimljiv fenomen da se uvijek neobrazovani ljudi koji nemaju pojma o piramidama tome smiju. I onda kažemo ovako, kad budala čuje za bosanske piramide, budala se smije. Kad pametan čovjek čuje za bosanske piramide, on ih običe. Kad se budala ne bi smjela bosanskim piramidama, one ne bi bile piramide. Kad se budala ne bi smjela bosanskim piramidama, one ne bi bile piramide. Goran Šarić, baš kao i Semir Osmanagić, predstavlja se doktorom znanosti. Budući da bosanske piramide ne postoje, odnosno da se radi o Semirovom pokušaju zarade na naivnima i bolesnima, zanimalo nas je tko je u stvari taj Goran Šarić. Tko može kazati da se samo neobrazovani i budale smiju bosanskim piramidama, a istovremeno se i sam uvjeri da su visočka uzvišenja najobičnija brda? Ubrzo smo dobili odgovor. Šarić glumi hrvatskog povjesničara, tvrdi da je sve bitno u Hrvatskoj srpskoj i tko ga demantira kulturno ga nazove majmunčinom ili ustašoidom. Diplomirao je teologiju na Katoličko-bogoslovnom fakultetu, a potom se odlučio na doktorat iz povijesti, odnosno istorije. Doktorirao je na Institutu za nacionalnu istoriju, kojeg vodi ni manje ni više nego Miroljub Podmač Bato Petrović. Ne treba napominjati da na stranicama ovog instituta već godinama stoji da je u procesu dobivanja dozvole za rad. U Srbiji su rado objavljivali Šarićeve tekstove, predstavljajući ga kao uglednog novinara Mislava Horvata, dopisnika iz Zagreba. Na neke njegove uratke nasjeli su i ozbiljni mediji, na primjer Jutarnji list, no kada su shvatili da je riječ o budali i prevarantu, obrisali su sve tekstove. Iz svega postaje jasno da takozvani povjesničar Goran Šarić savršeno pristaje takozvanim piramidama i takozvanom arheologu Semiru Osmanagiću. Poznata uzrečica "s kim si takav si" ovim primjerom je još jednom potvrđena.